Achole pikuche, merongena achole pikuche. Achole pitemme, merongena achole pitemme. Achole pikuche, merongena achole pikuche. Achole pitemme, merongena achole pitemme. Sending love to my motherland, a beautiful place in Africa. They love like a family, but please don't step out our toes now. We are the elephants. Oh yes, I know we can. Kariyoga, karichora, wanoreteku, kori baliji, korwani dondong reteku. Kariyoga, karichora, wanoreteku, kori baliji, korwani dondong reteku. One Tutual anameta jol wunduju e Lakwed TV kono an la did ben kiner matini e yopwa kit macheng jwedi anameta ana jolwe e yopwa me lok mano mako kom wan tutuale jo mano dong kumbe do e chako lok macho ki mon ki ngo beri art gile ini lok ene mako koma si ana did ben kachiel ki panelist ma mega ma ana be kelu gi obotu kachiel kiner matini miete jolu tutual kuno ana machel chuchot ana tiga kelo dano makiluoni la mara Olive itini foi nini microphone mamige da patika wera winyi mabe tutual ada foi tutual nini miet atika mar kurba eni kirika beti dong no gakai biru be kanyi ni ber koy bera rogo en kama eni yes foi tutual won mo tika nenwa tini lok timatek be wa be nyam maduong chi kirika beti food watika kwero members mukene magwak gibi joining one chochoke uye botwa members were kong wakwany kar meditidi me ling pi kene second maramo gwakonyo pierre dek me po pi umegi wa makubiri kome ocher chilwenyo man ka won magwakonyo kwani sa Samuel Becker School dano makilonye uyuek be enu siu ni eto twale ya eto nye James kumeti kwane tie mado ruenyo ma enu time iru piny me utime ru piny me tiene enini chi pober gema be twal chalo bot an bena tigiana chiel momiyo chalo an e Lakwed TV berong pamedi machero ilok me actually province for Fadram to any dong pa medical botu betian lok meta ma ono tie any ber dano ma ono ti chok kedwa ma dano mano aroni family friend mano da chok wayo umego ki come piani ke ma okere ono ti maber to chiko kon second maramo piera dek wek wa po pere dong en be dong kiman wan walego goto ba uket tibune ikwo mapetum ofoya now members ingeo tin berong jemine o nywena yungi chel bena yom chuntie yungi chel bena pehotie chi polkare kirika che jem mogo time manotor chuny dano bena oro pegeo dano kul dong ni no mire pe oro kilok jem mogo mano gwakonyo yom chuny dano ko tini pertek beni walok bena gin ma yom chunywa man kono tini watika neno ni actually province gutugo ma met total madong tugo pa actually karo ki quarter finals mago chero ko birgitie i semi finals ma semi finals eneni waneno dano dong tieba
waneno West Nile karo, waneno gina alao karo, waneno kubirtoro karo. Chi watie bene ki lega dong ni kache nen non gwa nyo wange pedo dugu botwa ya chule ga kany. Chi bene eno megi wa machu choka ka eni lao nyo gwa i West Nile ka en tutura kong be go bel dak kong neno. Chi man ene kama koni jemne chicher time ye eto big up Acholi province, big up foi ma tek to twal pilu wiwa pian to na pu ber yodba ono dong tieo i rome okay uber draw to ero no kai kero I aggregate mano ke mero go ma chana liwa I kenyo chino na actually o chera nyim ya chi man ene kama bene wiye anonyo mere anaket botu kenero matini dong anameti wacheta ti meta charity kuno introducing topic material mawati kereka kany ma benyo neno mera manye kilwoni Jimmy Komakech tiga waeni may my obi soul rest in peace. Yeah, amen. Wando legoni umire and umir yue kabedo mekuch ekan jana payot lutua to kauno ni yang en kitma bol simple man wachini kauno yang wangeu gang men to gi non ko wachiero goyo ngi uno pegi dong be ko wang at tamien to gi tien lok me jemu kene mano perwata ni umir time kitma to chao kene kilo botwa lutua oye bodwa dong wek anakerati botu kidmano program tikere inen matine wan waneno Paul Kaberu onyo Paul cho kimone bedong kinini no kama la cho ne wachi kora nyero matine dong gi olu widana ole en kay mere non da no mirde non ko mo manodo gwa nyo lo wiati bena ki yungi chel ka ino bene da bene mogo winyu tika wachini cho ka ina chier bara wobele mer mano food gwa pe go beru ki man wiati ni enoni koni wayno en bale chawa en lutino matino magiber ka lok mano dong lok tino ke ken chi tini Lakwed TV mano mira wanen parachiel mano donyo ki ikama no in no mon gen pol kar ge wachi cho pegwa lutino mano gen ge bien keriko gi ercho ini beno pol kar ini no ni gen gitigi ngo gen gitigi lutino no pajo ka kenyo chi no food still expecting ini omire gen ge guak lutino ma migi ma be etro no like in pe mer guako ma megi man en ko pa mon ikom cho kini mati chiro wa mer wa nywako kuno aneno bene studio bere foodwati wan ki la mwaka ma en ticket waka ka en la mwaka kono wan cha mukene watigi nyingwane onyogwa nickname pian nickname ka eleme pajo no bero nyingwa ko chika Kenya ye ko ni ka gwa nya wajo mapeka kara in bene meche wa Kenya kanya kere nickname kilwani ngo nyingbo nyingko nyingwa any wang por kare I think under nickname chi kache nen kwa konyo pa waji ka kar chi koni konya kere I comment ka kenyo chi anangeni
to obi konya duana ne petit clear total duana ne tie beri chalo avor tika mer chama yela tiki guma be woro ti screen ko no pobi yelo ban man pe covid pe gimo man mera fua mano in kai wor kama fua ti chi beri duani ka kenyo ci ene gen matika yelo duana kitni na matini ci chot bena uye bara weka gambena la member chel matika yele kitek me donyo botwa ka kan kinena matini sami sami atika neno network tika yele eruka network yelo la mara party neno chelma migi biene lok luak weka walok matini còn chat ka mo còn cheli gera dong peti ka nen aya ka kenya dong nen ola all right lok mamegi ke nen ma tien la mara yene gamani ngoy kom ko ma wono ti kere kom chone riet eneni ke konya kere ke ka kenyo ya duoni da ho cher ci ala kirmon kenyo kai kelo gwa onyo ci chak ko ni ci winye En manyani. okay yes ka kenyo lo tika winye yeah And then nickname Winnie ya boss lady. Yeah. So gina check. Gina be quiet. Komotini. Most of us mon what you call control. In that you know I'm not taking a back. Hey, no, I take Latinam a chicken in my bed. Pini bean or goborani ya a bed and Twinya a weird tea. Now, Makoni no a wine, yes. That's when you matter. Let's come together. But here of down, you know, dinner, right? And then 2 to 3, we in a do a shell. Or what? What need in a do a shell? Maybe we need ya. You know, like any paid work. yeah Chamunyanya, never know your way. Winnie had walk on Latin. But one, yeah, madam, you don't Winnie, yeah, do walk Latin, but one. You don't kind of teach him. Sometimes, yeah, okay, I'm a pretty serious. No, chet him. But don't chet him. Near the walk and making. The making is to everyone because you cannot manage the responsibility. So I do try to manage that. Please say no, okay, Megan. Walk or one wing. Yeah. manyori ka en kira ki wai kai kwanyo kwany wa kila leke dong ko kiri kai bi kwanyo kwany wa ki gene kai kwanyo men kiri kwany wa ki en la nyige en man merego nene So ma enda looking at will be one gidegi and then okay that year one don't we were don't and no sugar daddy mama no daddy mama bad wouldn't Martina and don't walk with king the care at my dog take in bad they talk and correct yes what you're anti daddy Maramo Guaha, Caribbean near Hamoni teacher, and really a coin, Chialing of mud, a guaho gang.
Read the roll. What you say? Man, I'm not you pay for long man. Kabe. What are they? You know, lot of mom. Be be da be bino ka en be go be lo ero kien mano fut gi bino ni. La pe tie Gloria ini o Gloria mieta joli kwang There kiri ka be flight ya ana miete lok eni tie o ku na mara wachini pole dong piane nong no tiana wo ma de tiene dong kit gina na da na ko mi cha ken gi chare ko mo ze nyogwa and daddy yo ti gele mi daddy china ko ni gwa ze gi dong fole category ke nyoda ti ko li eni ite ko nyo ki ko eni ko piane ba gini eni tie side duju ma ka ini neno bene yungi chel bene cha ken be no situation mo tie mona ino dek wako lutino bene ma gin guno e paje ka Kenya so ke konywa kon ki loke ini kon ki niama there apoyo ritual apoyo joma gitekan winywai chama na moro dan weng tuok piny mapapat an ko kilwa jokria luok ma gikwero gwako lutino pal pacholo wor kiteko man now inoni Paul Pacho this day ni no di enemy ini kar manu ini chero kachono dago mono waju lokati ni amba ini biro kachono an ati kilo tino na achiti kalwanga kaduka Allah okay all right pikenyo no chamo kene pier bere tek to twani waneno Oliver ingeo loke ene tetek tie ya donc kachal ana ini ana dir di ben kati ka ana no kera ka ana no gwako nyodo agamo dako maono tie ki gange maono ti non bene gange en ono ber kany lutin eni wigigi tika ka chaine ni chedong ana wajo ni gwako nyo lutin eneni koni gwako ek puke lok gwak gen go bed bot wigigi eni no bala tie But you know, responsibility, security, balance in this. Me care me balance in responsibility. Kaja ki kind. Because akira na there's a time I'm in need. One boy came at American. And then maybe you know you take thing kuya ti mero kuya da mape wache. Whereby I would be missing some. And then I check a par the hungry. I went this guy deceived me and feeling the need of the other one, not me. What next? Kuya chako ne. Kuya chako te mo. Kuya chako ka kuya. There is time cool. Whereby I cannot tell you. I'm parang okay yeah fue kirika beti okay ebi mo bena chi mer duon mana pange ka gwa an mega
system my petiga no duani loud enough angin ben chake no padano o to ya kakenyo olo kai ker chuchak no da no winya malo karo. Amen. So that's what I was trying to say. Responsibility, you need to balance up. Chin kalti der kuye gweno. Kel kan be gweno di remaja. And then lutino. Chin kay will ba kaya and be kel ba. So you balance all the children becomes one. In that lutino when chwinji po mi rutin ngoni ya. Uma tien ba aneno ba will ba nga will ba piogi boom one pegi will wa bong. That's the thing. It makes twin lutino chao kaya bero niya daddy mar lutino makuja kante maro. Oh man, gina waya niya. We need to balance us. And then Okay. we yin mama knock me temo ne. Not that their responsibility work bonga bol cho kene ni yana beru No. housewife. No. Peu ti temo gin mo iberu ichono mat. Oh, ibi kok chara lero with this day.com. Enerva kati ke tikori chwanya mogo mawangeyo matime kien payo inono gwagonyo pama tikimega wekati pangat mama pat kati no lwen kati olwen ochero olwen ochero chono dako pa upoka aya Johnny wengi aki area chiel Johnny gi wenki terwar kwere chiel ero gwagonyo poka mekiem gangi ene ti gwagonyo mita gwak mia bero mano be fut pa o kilometer chiel king'eyo ni dako ni no ber po poka ero lwenyo chiero chichuono dongo ikar ma gupoke chidong olweny be ng'eyo ni en lutino panga en lutino popoka mano chao kene pitele mone konke ken me dako ni gwagonyo be kin gi ono dong pege mare bene dong wek in ichak bino gang pa opoka gang po lweny kile tino popoka weng mano dong in dao itiga bedo gwagonyo keti ka opoka dong owaje ni wek kon puke lo pian in lok dong tie kienwa kamani kenyo wan kere opoka o lweny nong wachi wek puke lok in wek no tini guchet ganga wugi gi kacha bor lweny kacha bor poka chi inoni no chao kene daro winyo magar winyo bene maliet ni ko in no lweny nong tika poka ikom lutino mamege ento ka in ng'iyo bene mabe no chao kene kugu mone ma ono miero tuke marach to twali chagwak chao kene en olweny tiga temo jokoli enoni gino mi awajo mane ing'eyo dano bene loki kien gang dano pol kar lukien pajo ka eni dano ene luk dong kweyo ki dano ka wai dongo kweyo joma dongo manyen no pe ging'eyo twal dongo kweyo no ng'at mabiro miyo bore kweyo wachni ka da uno tek ma mier lweny chudong kweyo mo lupia ena tiga waje kine ludong kweyo ni lupia mo kere bet cha ken ka go tuja inono gi kelo lo
ma be ma koni olwen piando ki wa olwen ena chi champion piando tio daga la wora ba ero ki yung chel no ma te ro ni inde tio dulian mala worbo so kori lok ma piali ini noti duong ma kori chersi kelo apaka ken olwen opaka be kono wa daga ni nyego be dak be furu be mako e kom lwen ena lwen do chersi tio daga ne si gini ini pol kar kelo yoga wich dong kache nen olwen mo cher gam dago pu poka machan ma no gwa be kere pe kar mo ma lo tino benetie ma lo tino ki kombe gi ngeyo ni gang gi ene la ka kulu kacha gang bot gene gang poka gi dong olwen ke ka ino wachi in wek lo tino o chet gu be la ka kulu e gang gi ka cha ene ni eno ni bene fu chalo in dago eneno chalo no gen maraj Kia raj be do chao ke. Indo imera poka ko lo teno na. okay But chao ke na kira nero kere. Sais pelo teno chi sais ngo. Ma be mere keri wi. oh yes kono wo kel mere Kalu ya ko lo teno ene ne. Ma ha bi shiel. Na ha bi manu forte aba. Kado onyo para bi. Man mi ba wone kuno. Tore be. ingeo pol dano kere kachalo an mer ki neno na no pole aneno wati mahamoni mir latini kache neno ti wago mir de gamo chak da ki pinyi pien kada we o apa ki wie chao ke cher yelio si Then secondly, we have what you can get me na mareo. Lutino mi kare ni. Kari be ni yachi mwa beach. Ma pay don kede ma ini wone. Pay twero. Pay twero. Doge kon ke kene. Bit chelo ridi. Ko wachi lo ka chel ni mani ke la kanye. Man pe babana. Ibi wayo ni. Man po beru ma. Ni luong ni ma. No nywala che di. So lutino ne chui daro. Yeah. And then about Olive. Dupe komgi. Dupe. Tiene kare pegi goyo gi. Kai goyo la kenteri kwe. Buch. Olive ana gene ana bichum ni ana moy kom latino mo ma lutin ene mo ga ber mo ga bor Johnny giti ka ngale kienge Simon marom kiena mo ga ber ni waj bola war ni jal kiri kai ker lebi koma ba wiyo miropo ni ngar mo ni ka fudong tika gwako mamani o mir kang dong pe ker lebi kome jala chung mama uya achier kama latini no ni omer to kaduang kong wiye kong kikore le tit kama en malatino tiu kere latino piege ngwa chinge luten en no ge puat ge rio mer gi were in mana dong gwak to no mara en chi uber raj makonye bepe now kadong ini nen kere en latini en no tika beru o gang pala cho mapat ene tika beru kikore lepe enoni Nia madong cherbot in one ki komeni. Chao ke no dong peram bene. No dong peram wa yubu wie. No dong pelare. So enemy at the time be what in ane me wa look very part in piani terra de. Now ka wa mete wa chera nyim. Aneno Gloria chil ki gena do no donyo ka kain Gloria. Loki kong in kub doge ki kama na wera ye.
Bayana for it well. Ah, why Afoy. you kiss man knock for inconvenience, mama knock man do ngole. Be. Be. Now lock matini enemy. Quiero tung bordang di ario. Eto mate te dong quiero bocho. Pingo cho mukene. Twingi cholo ni chu chalo twingi no kene. In karma ini quiero cachono nyapa ngatu moni. O kano in kila tiene. Waju lokati boni. An maybe on cachon ane. Hati kilo tiene nyual kila cho mukene. Bat kube chani aya tika gwak di. Iwi biro nyapa ngatio mabay ti roi oti. Achera rio de kuru woro. Woi beru machioli kum lutini. Ichak wachini ya lutini ti dok bot wegi. Remember ni don kube chani ini metini ana ti dok bot wegi. Ana don ka gwako ini. Okay. Wek do pe don kumeni pe mela tiana. Ati aduak nyo kapadwa bot wegi. Ami nyo bo mumani nyami bot wata. Kanya don kuni peko do bini ye. Yin la cho man wate ka tiu ti jwa kiri nyo wate ka furu. Pitien lo hango cho mu ken pe ye ke rutino ge. Wa furu wa kiri. Kiri di akwanyo cholo kilo tino panyera. Chama ana furu. Ikwanyo wa tero weng wate ka chamane. Nyindi miti ana windingo. Ate ka cham aburu mabero tiana ka cha. Pangi eno kita gubu. Pitien lo ngo. Imiti ana guak megi. Ma oi makamu manudung daho do kanyo. Daho chako bina kwala. Kachami poro. Umiro kwala ka ute kwene kwe kara timo tiye. Ka business. Chi umiro kwala. Ute me kila tien ni. One boy one logo ke konya. La tienda niño school fee. Kane ino ma olo kong temo kakane winya ni ku kong manok. Wabi nyam ye bi korkwe. Yatu megili enini tika burma be tika cham. Tika kwan. Megani ana tik matek tika luwa kubonge tika timjingwe mawe tika mine pingo megani. Now kadong quiero bot runcho. Lutina nyuti kanyu moni. Nyucha keni kori lutina nyer man manukin nyoni. Uyacho kila cho. La cho ngwecho. Penge wa kwe ka la cho tiye. Nyucha keni nyo. Ana nyo me kila cho moni. Accidental la cho eno to. Dong in la cho moni ma in tino ane kero ane otini. Imete la tiana da tia ket. Kwene. Makon no migi kiti ana guak migi. Koni kitung wajo ni amona ni. Wone pere. Now ka anbe penyu inni. Yin me tiyo ana bien ka guak ni. Megi lo tiyo eni ti kwene. Ka yin pe mero mega. Chipingo ana bera guak migi. Ki wajo pol ka ni mono mon kid girajo. Pitien lo kango. Ka wan be beru ti kinwa. Kel migi kel mega waripo. Gu dog lu tian le ene ni wan nekin ma waram gwa ko ke eto peni pokola tien padako pinte bot wegi kana peni ating mega te bot wone yin ko dong pingoro tien pe tin duak bon megi. Okay kono wadak dong in Gloria. lu tian ku be jani nyu ana ki Kone je gwa peni una. mani pol pa cho Kone gwa la cho gwa wachini lutini ini gangi ene. Eno me etika wa ini lutini ene ga i pegiram a gwa onyo me chier dak bon me gi gwa. Gwa ena cho koni jemu nyo ajuing ni lutini gangi ene. Pedong giram ada kicer kamo chal bon me gini. Ene gamne ni.
Okay, ka yini waji ena mo lutino eoni ni gangi eno. Yini meki mir ni mega ni atia dua gangi. Chinyo ja kene nyo. Kanya ana a weko pa miti lutino don nye ya bete deno cha. Chipping o yini miti ana duak mega nyo gangi nyo duak kwe. Manyuti ani ni an pa beru la nyual pa latino eoni ni. Mien latino e pat ki an doke. So kay yini mi na mo latin eno ni kay yini wai na mo latin eno ni gangi eno chipping o pay ting mi latin eno bienu bet pe o gwak lo teno ne now yindi bay ta ting na ga te kanyo ken pitien lo ka ngo mi ga yo bet mungkin mama ada atiga miron yang keken kaka ini enani kong me achiel en madong yende gwaro kilo tin de chero iye gangini uno ko ye mamegu kere ko no tieni ni won ke won la cho enani wono ye mo betie la cho waine a yendo nga yendo men kiri do abiti wa kenya nya kiri we ye keje nyo wa yen kon men kiri ke bien payo ka enini ka dong gwa nyo en na nyige ni dong like nena like kom agreement no tigi kome ga tini ngo ki kome we kon nyo be ga kenyo piani ti cha okay ni mano ino la cho cha very straight ni cha ka we ya chake er in gwa nyo pi kwa ma do gwa di maka ne le mo ke wai ti desperate la kermo kenyo wa dong pe balo eno ni rom konya ker ni be to ala ma poy ma tek la penyi wega wuci ni petie dahu mo ken maromo tingu latine me kier kede kacoo la bon winye kin en gen ket la cho eone ni karma ini bio kacona lo ka ni nen we ana tikki latina nyo wono to nyo ayat mana ati gang kwan la cho pe mero latina ni ayi la la po beru pero aro tinga bino o karma manak iwati nen we nyu cha ke no latin cha mu cha ke aro wan mo ke a ke we kon latin kon ko bet kon nyu bon ne ana bi bino ma chalo an dir mai ka dong jem ne dong peno dong tika won ma be ana bi waji ni won lo ko nyu won gal latina cha tika dem chan ni we bo mama na ko ni peti ma be nyu cha ke no ma be dong be pe ngatu mi ro gwa latin e no ma pat ki ana mi ne pe ibi waji ni a ye la pe ting latin ne ni kel na bi tingo latin na bi kelo ikore ma be maki wana mono jok pa cho mo ken mo wiki petiu tal no do donyo la cho wan chero ci umo puk jako ne nyari ni don chalo mon jalo dako ne yini donyi nge mi ma tem ki tung ku jame chero be ci ko lema be ni pa wini loko mo ki ken ki mo mani pien ngolu ngulu te lo abi mi fu ami te ka cham kai ki mero kwan abi cholo in school fees nyoli ni ibi do ibi cha ko rip pum in latin ki latin ne pitien lo ngo chomo ken te ka buru ki mege lutina nyira te ka buru ki lutino pad mongi magunyo mugang pitien lo ngo pingo latin na ka ini yini latin na binu bed gangi pingo pe kita an twinya ti mud ripe me yemi kwa latini ni pingo yin ben pe wek twinyi e on ni ogone moni matiri ma ini bitiu ki jeba ni peni atika demanding you peni atika good in ora ni umiri ma latina nyoni ni right nyoni ni umiri ma no to beru fo jog be po beru dich
eto meri ne no yini nyual an ba ti ka gwako latin punyaka ne we pien ka yen pe gwako latin ma mega terana ne mama ni mati tiri mo kari nyo nu chuka school fees mina iwaji indo ted widi no mo kene ne ana po matek no ni cho mo kene ibinyi kon wa koro ibinyi go tim wegi ay ka anda wana mo abi go chim wegi lutino won latin don kon wachi ni bin a wil jem pala tem bini gam tiki kit chio mo kene makate ka don dago a ki gange ni pap tingi kiaro gang pala chio mo kene temero be don wangeyo ne kali ni putingo kiaro gang pala chio mo kene nyoti ka beru ne tika gwako lutino winyi bin gin macho mo kene miro ko ki kieto ko ki neno ko ngi miro ko yeli ko ki kavuro ana bino kala ko kon para tena ki dura pitien lo ngo meto vut wono ki mege lo tema no kwero kere ki ma no do kar eto furi meteni ifimi la tena on kai tin ko ni me pitien lo ngo cho mo ken twingi chiol ter twingi wo pitien lo ngo now yin la cho ma pe ti katimo ko ni me irani tieni wana mo go chim ki won la tien donga na tinga kera ki bina ci wata ki won la tien ne honen ta dir ma le lo o bore ni ye me la tien ne da ku cha wu ni gen won la tien ibi wu ni ni lere ya pele ci cha ko ni ni cha ko ngo ko me la tien ni cha ko ni won la tien ni no cha ka ki ko ne we bal ti bor atika ti wakiri watika atimu business wakiri pingo man materi ni temia katia no kila tena ampa ber na la tena eto yini mi tana gwa ngi manu ya ke kidako mo kene ni chi winyu ki wana mon ki diraje dako ni pemia ro tena panya petien lo ngo lo aki bot won cho kai kar me fu nga fu kila cho mo no matte ui kar me kwanyu kina chi chao ruju ifore dako da tuture da mo jo pop una dako dugu ni koni don ni chiaro calma la mero ne chidon me don kit mo ke manu be penge be no like ko ni ka do maro wan ko ni ka me no do men bo duk chien pitien lo ka pol pamo ku be jana ti singo mada tio ki kaberu kengi kilo teno gi pol pa balti ka aki bot mon cho kari pon beti ne mo wan mon bene kit wati eto kit pon a to tun kwene mon cho ayo ti ka pon wa ki kit mo ko manu tetiye pien aro a ki tunya o manu tunya te ke gati no la tema tiyo ambe na nyal dako a chero bin wa rite don rite li eone ni kana ke mega yini ke mi wa beri ken pen la tien chani school fees mi chani bo mi tinyo chani to nyo kit ene ni wa bero lo are ran wa cha go ba che eto ku oi ku mega ni nu we cholo ni chuch ma bene ka no ka no twere ni no tie kala tien cha ti chani mi ti gwet na wa de ka ti doge ti ba fi chol chui kan wa chune ati wi mi na tien kire ke ti te ni do ne no do beti wonyo ngunyu mo don bero tie wang bero ma cholo ni tik tik tien da kan jemi kawa fur ka tie no business mo ni tie da mo no biro kira tie ne ti gangi peti da mo ke ma tie la tie la bon no la bon ye pala cho ni tie ke ri gangi winye mo ne on bero tie eto petien lo ngo oi karma ni mun cho wi wula ka wi wula ka petien lo ngo we will know the first promise chakama ini bini chakena machie we care to go rujo piende no dongi dong dago ni do ku manu duri tali ko no ku wala chiel ke ken ti ka kid le man ma wana moni la cho moni me ne no ti katimo ma be there's a woman behind
ti da mo ti matimo matek adi dai ko ngat e one ni don ka ana ti ka ti matek e ti mit mi ki ke yo ben mabe pi tien lo ka ngo mega pe mi tu ben mabe an pa me gi la tiene po ai remana huh so ka yin no pe mer me ti nga gwa ko mi gi e lo tiempo a chi bon me gi ka ku mena ka ri ni gangi ambe do me tar gwa ho gi a chi ara tien ni ke ra po ha po nyera nyera wek da nyera do donyo belki so ka yin mi ti ku ju beri ino da mo ti kilatene mene no beru ka hara chelu wi round table jemi wa o chiat ma be kari kwanyu moni nuchu ne moni mi o kil ya pat kilatena da e ne taraj e la kit tim moni e ne mayin kere ki buru ki nyata da ka ana jo ke e ne atu ki kwanyu hak ma lo wa kere di chinya on min jali e ne ya tu ki tim e Okay. jimi tapere piano do idonyo don kanyo ma pa pedong pepe tiyo ami ene ni no ko ane ne tini ma inda ke ker donyi kum la tiana ni mon wa ko kuni yin pa ne ano ni mo ki tingo Gloria, amir moko loki enoni, ada pa chuma loki ken tim enoni. gi tabejo tim gi rachal tim Amir moko dane. bajo tim me chira tim malik Neno mo, ikar mo, mhm ki ipeje. Wubi bena ba, kong ini nen kong cho mugo. Pun mua ne tiri. Ono ka mua aram wach ni kina gua ka piera rio. We are there. Piera we are there ngwen ki kenyo. Ka tong right lo piera we are beach. Ena wubi ba. Ento winya no ke latina nyaka ni. Ene nien mo dare o chako winya dare o mego beda donye program. Pange be kira kino time ge kere ero mego beda ko chako donye program. So nyeri uno longe ki mego longe ki nyar weng. Tim char mo maraj mati disgusting ma umire chalo wachi dana kama eno mirgi te ke kwaro ka ko tim mo berong pangyo yano ke white banish man ero no mir or to dana kama eno mir kong ki chakrar kong wiye kong tini ni o gwak to ke tim ni ka gwak kinen ma ko de mi wai gwak lega ento ka ni kid mete kwaro uno dana kama eno no mir twer kong cher ni kong kira kira tike chake no en wan en meni en tiga kar no wiye nyo gwak kino moti maraji nyo kidi no moti kwore mano weko en tamo nyo timu gien mabe so gine enoni ana moko ka kit mi wajo enoni time charo en madak yene i ti ka di ki mego ke nyar wen ka chen gine eno time peje gunu city yit twalba gino time que kene con gum car no Lakwed TV food pere no go car kamaleng ta ba yes where are you met Gloria ginna kete ene ni ko time ka chalo ai an ana ma ko lo di chinya kaki wan mo ni le ka chi an ka chera chi timo balo ka dugu ka do ki che ya chi le kurba wa ba tima ki ya piana a chera chi tim balo e le ka ki ka ro te piano ni tim ma ma dit
yin pero burki an cer ciri ko wakinyar pikian lo kango kum ani ane ni no ni kadi no ni kum ani penya mon ken wa ko tum me yi cer ci no bur ke tin pingo ere bu nyar pingo ne ci no ni kubeti chane lok mani singo mazo do kin pen okere pe miro mino ko dire maya ka dogo ci mi e won lo la tem tikite anani imete ke tin min la tieni ci but okere kai kama ana a wego inni ana ngew mon ma ini bero kalele keti remuni kong tini ngo ana no kon maybe miyo kila tinni remuni a lo ke kuma pitien do ngo koni la penyo bubino ni pingo e tiyo la tieni chiaro kede ti chio mukene inera nemo pero wa wek wala tini ngi kana wa wilo chual me dure ene ma di teko tingo dako mukeno roi ot wiye chiaro chi wilo pilo teno tebe dong paro kama la mat ko ne chiaro dugi dugo pengi la teno buru nini nyola teno chango tebe ngeyo ka ono kodi mon mukene mano bono be ponyual ba ete ting roi ar ubino gwak la ten padako pala wore ube chani twin mon mukene papat mukene no mama la tini mukene no mapa mala tini itingo dako mo ponyual chaka putu gina la ten mukene butingo la tini chiaro chi roi ar mukene fo wi la ten buru ku kech nyete no be la ten oto na pingo ana aweka la ten na ngeya awuok rakel now yinda ko maybe biro kameto ane an pabi muya dugo chile pate decide wacho eto pay o anyimi chakalak wi ewe wabi miele di atwe kayri wajine mo ne la tini tibane ci mono ka mera roy ma pere ma ki wara pere tin kori joke magi I family an era lekete ngara ciel ki ken dong yini meti ting en e on ni tinga tin te kwe ci cha cho kiero en Gloria, to tinga tin yin mano network very chaltiga breaking mana. wata kayri rombe wa tiene on dong pingo yini o ya nyimi la ko wi e kwera mi I kwera la tena da ko ni pitien la ko Gloria, Lega naka apen ka bel pen man manaka. Iwai karmano in chiga gwakonyo winye won ki won la tien pilok me mi okony mano won la tien gwakonyo mi rubien ka mi okony eto won la tien dak style che la ka la kirma no kong mir dak wek enemy kony no kong yes buru gwak ki gwakonyo in ka take buru kiri you know now kane kong wapenyu wakaka invi gwakonyo acho gwakdo neno ni eno ni is a opportunity me reunion ka gen ma ke wayo mabe ke wai ni sex mo ke lemon ba utimbe lulu diro mo tineno ke tibi ka eri ka lo tiaro ka eno chop ge wek mo tiaro ka buru dire ber gakman po wek ko tiaro nen program ini man program
paludiro pajodong chi wati lok mateku lok mamiro gwak oriwa chi chao kene ka beru ka chumi lutino matino rio mapegera mnyama ne chi chao kene kela yela now kede onyo kid maki waini sex onyo puro uberu a very strong unifying factor uberu gin makol kar ka iberi at rojo kid me bebe ka che neno pero mo tie chao kene bene en kira gi wai wun mona ya no tigi der ne mata ma kai kwani meriti ni la guchen gwa ko nye boli ko na cha chirong en ko dwi ki kori duene mana na neno nerno don pun mero wan widar mero timoni cha ken no ker chirwe gwa ko nyo ka che ne la cho mer ki opportunity en ni gwa ko me Banane beber dugu gwa onyo wuno chao dak mado ber kache. Eno ni ko yini konyo wa igawne ninka kenyo. Biet chao ker pero ni tian lo ke o kuru gwa en mere exchange eno ni ken ni gwa ini mie chido dong no ende mio kon. Eno no chao ker gwa onyo tamo ilai ni cha. Yini gawne ninka kenyo Gloria. Wing. La dako mo ni ka do tiyo tiene me Dari winyo goy kim ni kon ni an kon. Yin la cho tika me to kon yo ini goy kim ni gin mana ni chai pe ni pela tin ene tia wi ro tie. Yin pe nyo an nyo tamati kwene. Ete wachere tia kano kanyunyo. Iti o tuki der kera der nyo ilo nyo kono kwene kanya yini cher ki pao. No kay penya at the first place kay penya. Eri kari no beti ni moni amiri nyo pa amiri pedo mbabi mini. Ki waji ni moni vuro I ripe kin la cho ki dago man ma kilwoni sex ni. Kelo ripe pa dago ki la cho beberi art. Wa waji ni vuro man ma kilwoni sex. Kono wachere lepo dong lep lanyo leba chul ma kilwoni ngoro. Gineon it is very useless. Ka wachuni konyi pere tien lo ngo. Buru per nyoro mamo ke ken nyoni moni gino. Mati uberu chuin pangara kira chuin tinini. Ana ramo chero chibur kila cho mo ke ken. Nyome binyo ate kamir amita burki la cho eon pigino ma la cho ndike terni ani pa kya karo kya. Mabo girten. Inawe. Eto ka chuin ngatu moni peti ikumi. Kari ni voot kere adi ibare chani wunwe uti wono kwa kilwoni nga miya we hami unyoka pe watika enjoying le mono bar ma enjoy nerwe wati yomo iwa buru po be ni ma ke eto mama ni twin dar mar mani ma ai twin do kum twin vuro ini kere no di tingo ka pen kong ni tingo malaya gi vuro ki cho ma ken piano peti ka temo business ka no beri yani no sex on beru ma no ko no dante temo malaya ten yo pe na Okay. dong yin ma ku wari da ne wa pe igama be kakene dong ingeyo cha kene bene achuri be giti gichalo achuri gi waini te okon pe gifuru neno chagwak cha kene bene no mera kene boss me go werni ken ketku tieno tie dan mo kene bene tigu wero
we maduong manyoro ni no lutino tiedo kenyo mier po kere kirka che nen mo ken be no gere meaning etieni pawdo mier okel mone gware kienu en kekuni no mier furmete kikiet all right I'm muting microphone mamigi bitian lock ni guest tiga waini feedback tiga beritie chi weka muting mic mamigi weka nen kong ka waramo beru kia laka i yup again lock me feedback now kiwachi ni kenket ku kadon lutino tie mukere be waini tel kan pegi foro gwonyo kache nen la cho pien ingeo kirwe mwa pier biche angene muken danen film muken time madane mano ino ngak mo gwonyo belka la cho mono beri ya nywa pikar malach chi okay Gloria kai nen microphone mamigi tie tuolo kai nen gwo yape gwo chi ibi konya no ki muting kong ka furi pe ka lo now kamadong lokte ka ini eneni ken gerket ku no ka kit ma chuli waye kere gwo nyo mir pala cho tieni gene eni ma en no gwa nyo tiga cha te pier nge opportunity be pe no ngata ta ka do ne nda wa chero gwa nyo la cho mer ti ko opportunity no be gwa pe do nge approach e ma be twal gwa nyo pier nge je mo ko en be cha ke no ko cher be bol wir gi jal an tien a we cher karwar ge men la ni so taw no mera chet ni pier nge atika taw no mera adwa ko gan pier nge yin cha la cho be ne kada a kichi chao kene bene kichei community yo kene kichei maraja dada ina be dawo a were ni be logo jal mo le maraja ko yepe ko ge wochi community now mukere ma parte eni kache gwa no de kare wi chela rio mo kenyo eni no gwa ma deke chigi jawo ya in kor kirni mon twer ku ya donc mo lok do ko we wi don kit ka cheno gwa ber ga chomi man ma kit gwa kit ki to ber ka kare ka kenyu lok eno bidugu we wi now wakete ni cho do ngoto mer dugu gwa nyo nge kar mo ma endo no ni wu kar be wa kirwa nya mo ma no e kwer in pere nyo gwa riem in pere ni be don be petiga beri ruom nyo gana level ma eno no o beru ki bit yeni gwa cher chitaho bile nyanya ngena chwin chidon ku dong mer timo correction neno mere dong ini duko paju bore kete kache nen no la cho tiga temu yelle bere niyo mere ole nen ni dugi chino en kori gwa peny mo kama ene no itawne dak no be no tim marach twal gwa nyo kit ka approach be no ber mabe itawne ene dong no do mir indo itugi mo ne ni la cho no dong chunye chol mada pe penyo mere cham kwar ge gi nganga gi le ni kar mano wun gwa nyo rwate Gloria o come mauno mere konyo weke gam apangyo kai tika winya yani okay Be ana foyo. Yes. La penyi mamera dida. Iwaju ni nyucha anda iwaju kete ni. Kao no ino ni
En ma indi bino kede ni. Ana miti mi kony. Chinyuda ti dugola pala chomo kene. Chile yani tim ma petiu. Tim ma goro. Machalo ani ene ni. Pa bi dok kitunge ya. Kadi no aroi tiana di dugola pala chomo kene taburone. Aya dong. Waket ni. Chinyo chao kene. Na tiyo tiana. Medonyi dugola pala chomo kene. Idugo. Eto. Before tingu an nyo yini tam ni chak dugu nyulok bora ni dako ni tika bino ka gamo jim pala tin. Amiete ni uduko. Ini tiya lara kere lodge. Ene po bera approach mabe. No miero kong lok ko beri kin an wani ke la cho. Nerwe. Moko tam ko betie ene kong wang ninyo kong kiji. Uwek lok me chero ka vuro. Uwod mabe. No kong wanyam kong iye wa kero teng ka wek ana mogi ni la cho eni aramu miyo kuma ire nyupere. Eto pedi using opportunity mano yini gona chimi bini gam kony kala tin indi wachi yo da no dong opportunity no yin ke penya kong no kong wanyam tan pe wanyam so itani ana bitiyo kuma mi iri piena miero kony ki bore abi kwero kony ni eoni weng bed kere en wek pol pa mon kene chake no ginono ngu olo ki kuri timi eoni ni dako chero chichungo ka ken wachi ni aneno roma kilo teno na kari no wuot kila winya chiel abi tiyo kari leja meneno ni atulu lutino na gang kwan nyo agwako gudong pien no guneno tim pala cho pe mit pebe yin ki mir adu gangi miri nen ni chako lok mabe ma fute mo me biro ni mina wachet ka vuro miro ke nen ni no kong lok money no kong ti eto ka be lok be down na money opportunity may no me kony para tin dong eno miro ini utilizing that very time are manu ini be miyo ke kony jala bi wacha tini mak jimi ini choi kori tich ni kila tiempo dang kene tinga dak la tienda bi kiara ci bera lingo ti ki wai mi ka be pe mi ro mi ne beri karu ba mi atiana tie chiari o tie wa ti ne me ping abi yele piro ti na bi gwa ko ge pe ti ki lok pala tienda moni ken pe ki ker ni o vu ki no ken mara tien ti ye pe ker ken me o ki wa na mo ken mara tien ti ye pe ker ti tien lo hango la tien eone ni ye udong manar kinu ni chani woni chani matin jak me vuru pe nerwe la tien ayo rebo kinu lo ke buru pe ye ki bi miyo kon ape miyo kon in yeri kwe ko beri ner again agam ka kenyo yar ko buru kene nyu ja ke ati ganga da ati gala chomo kene yinda ke mi ati bur kene pi kon ka chalo ane ni mafut pa mi biro ka gamo konye ka bi wai kila choma ati kene min gal kana nwal kiri min gal nyu min bo mo loho won natini ni ana chara chi gam kon nyu yini ro mo chara chi twate kere mini kon mo ma ente kamera neni ko ka pe chi wa chat wa kiri ka ko wan mo yin chere eto ko o kunu dino dugu abi go choma nyeru cha ko timma kiti ni chikela choma wiye ni ay winyo ni we ako bere lok cheni duki chi dong ba ka nu la choma ni yang wabi beru wabi ripo wabi gwa kala ten inong dire maja
ting word kero ket kila winyi mu ket ni yin la choy bi biyo kala ko la tin kay no ana jo ka wiyo yu ayamani wa kombe pe beri du gola la ngom ini te de ka klik ko beri keno mabe ana biyo kam mi kon kila tin yinda ka meti ni ana la kon ki ko ma piti an la ko la tin ne po beri mani koni di koni wani pingo itinga kila tin chi aro ke numer ke ngini ke meti ana mi kon la tin numer we ko bet ganga a we ko bet gange ti cho mu kene pa pe mu gwa ko wal tin ena ni ki wani mo we ka tin bet gange bor wone nuke pingo nuke ne ana la cho en kana we la tin nge ram gwa ko ne ke no ni pe ram gwa ko ne wa mon ti go mi tingula tin wot ke ngewa so ke wai kon ka pe miro kon ne we ko beri pati ka winyi peti ka wila Okay, kakenyo tuma kija dwana na chalo chero chi rweny la kirmon kenyo wa oneno dano makiluoni Jimmy tika morwani hello wan wamiro wapuoyo twa Jimmy kwa tieni be muting microphone dak manak Gloria kakenyo wek no padak feedback betie kidong bene waneno dano makiluoni Simon Peter Oriem tiga wani jaldi ben long time miti ni in por lalo kay dugu ya bato poe matek ka dugu bato ka kany kidong bene waneno Carolina team maono ti bene ka neno wow life yamu no ber kawani greetings to everyone poe matek Carolina team kidong bene no iberu kikon sana chiel mano anabed si kere chan ma wachini dwan la mego olive ono petie malong mawinyi chi oneno bene eno yubo mabe piano chero kere chichako i doge chalo peke mo matia miero no rwako de doge chit loko chichako winye bene eno foe aneno bene federal SK Tigawani speaker issue caused by the guests watching stream at the same time. Okay, yeah, sure. Causing feedback for matek. Yeah, mono the dear magiti campaign mano ginge jem matiga time. Yeah, for matek to twelve. Kidong bene ukerchie wachi dodong loanyo tumo no tima be. Kidong oneno dano makiwachi ni Rach Abu tigawani yeah no more echo yes for matek to twelve kidong wan be waneno kaka ni dano makiluonye ni Oria Richard tigawani thank you for the wonderful lessons to the community. I'm Richard live from USA United States of Abili Monocorva before matek to twelve ka ini bene waneno federal SK Tigawani greetings to my home northern Uganda Atiak live from London before matek omera federal ini doctor Russian la kirmoni ba yes before Nero Racha Bu Tiga Mete kun Tiga Wachini, but if you know that the man is not capable of taking care of you and the children, Pingo Nyal Kede. Gini any Amen Cohen will be there, Erjal, it's just Gini dog betting on the Kirmoya. In the chairman, the town chair attack on Kone White Cohen Bino, Pian any win glory about what. Goy doki kove,
go dogma in little way woo and that year perna do tumo now chi kai nen ngat to bena pe no wi mo cha kende ko wa gango ni pe be da ye pian no de tam de no la cho ma be ma da kido ke do ka kibera go ne wi ati ni inde wa wu da tum eni dong ene gange ko me kidong bene waneno waneno Edward Ochaya wa 4 to 12 for the super stickers ma i chwalo botwa waneno chika wachini a very good lessons from Lamego. Yes, Gloria. Enoni mono poj matiga chiaro bori ni ikati ki kom fony ki kome. Mono enoni utuki kadano waki gen makelwani super chat, super sticker, iye chochot. Kika ka eni mono waneno bene, sorry, ka eni waneno, sorry, mono watika neno Fredro SK eno kareki super sticker me $1 man report to omega bot me polo ki wachini pol kar miyo dak bena duaho bot joma miyo chi eni wako nya bena chiat bori kuno wapoy to trial kidong waneno Fedro bene tika nyer ma tek to trial kaka eni pi jema uyong chune gwak kika kai. And then Richard Okelo Tikawani, thanks for being educated. Richard from Parabon. Before matek moto wadano ma Parabon. Inyo gina ka dong pawa lewu no tami kinwa kama ini. Chao kene kwa da hotek tutwal mano pawanyang kit mano jemu kene miro approaching kere. Eto kawa kupe nyo wale na iwano kitam chamu kene we work out po jemu kene konyo wa ikit me approaching jemu kene i nyom ken mano wan watie kidong Sandra ngwech ma eno any greetings to all of you Gloria and the boss lady ana wechi una nene la mara watiki kinying bone kinying wane mon kinyama wal boss lady. So, Antigua, the boss lady, thanks so much for everything. Let them pick something from there before my time. Angeni ka te kwan le mona ini doja ndo to won kwano le wenya. Konen kai kom lok na kwan ki kome ba. Ka ini bir kumal me Uganda. Inom cherwa padibe ya dilang ko kwegi ron yanga. Ini no la dit mo mutek ini mo ki le mono obigami bene olo to kile mo ka ini chere ilobo la ko masaka gi kwe gini ba kai ki mor kile mo kama en wini oh wae no jebo bale ma don palare ina no ngat mo ma petiga no peki tiga ngoma inti waje so ka ne na kwano kile mo en don no tiga ngeni won be tiga nyango li wen pian pol dan wen mandanda mo kwa. Yes, so for ka ini bena waneno Jimmy koma ke man ana kwano piane ana ngeo le Russian eno mi ara kwano gineni o choy ni Jimmy koma ke eno malani mo wachini to solve those issues we need enough time of dating. You're right. A woman must reveal that she has a child or children outside. The mistake is that some women keep the secret. Too bad, really. Jimmy from Russia. Before I take Jimmy, enoni logada lok angel ko ni Gloria chamo a Benedarie nyo kachel ki la mera Olive the boss lady. Ko ni wangar mo kim gari oni Bedarie. Kidong bene Jimmy tika waini when a man accepts a woman in his life, he needs to respect
their children too. Yeah. And in Pierre Terra. Kidong, what ki Dawkins Uma Matiawani, live from Kenya. You are too educated. Good. Continue. Blessings. Oh, for it while, for my tech while, Dawkins, Uma. One for one what time yele, ni wa rojo wono pajo. Rojo pajo ni kitimu ni ene. Pawara mtiarka yet, kingo gini chido mwa wai wate rojo pajo ba, eno me wa bini ye en. One for my terra. This is the best we can do. We want to build a very positive community around us. Community ma olotono, anyim berutie. Kirka ni ama wato no legacy ma megwatie. Era anfretie pa vichiar kamo. Gloria Gineket la mahaweng join man food when pakalas again. She what you food no legacy what a building. You don't sound wrong much particularly some few but some men does not understand. Yeah, it's true. Afo chima megwa bena wabe yabona we no me car brought in where coupe kedwa bene lock kedwa kinia machine. Iram go chim WhatsApp, imo, onyogware direct call. Iram go ene benanchi inywarota mamigi man ene kama tieni watamuni ipiera tek bene ikupe kedwa. Now, ka wakuor gwakonyo chim mama tika biano bodwa kakanyi. I mean, a dog brought in-boss lady, Piano Bear, Berakong, Kiduga. Gloria Watini, we're making a very strong point. Ni Chomole and Manutika Kiligua on your school fees, a Latin uniform, a Latin ramen, a Latin mere kong that kong equine kong percentage money, Moka no, Jomaki Uganda and tax money, Luani OTT. Mamir kong en kwany OTT na ki iye ka en. Kor chole enoni. Gana glo watching wani kache dono en tio I at pala cho mukene. Enoni dong per watse. Kache guaronyo en footpedi at pala cho mo. Futier tekni oroto ko be in agreement pe indong ni tura in pedong I wajala ko cheni in bindong tieni dong ku dong en kitachan warga me choy miriang ki waingo nong pong ye waka ni pedong bino en kama in mano ina ye wajo la ko cheni ko mir wari o duju uye si wa okay aye la pe kadong kameno chi eno After gina eno ni time maduong makan ana amiata mok lok mat Gloria wajo eno. Wan wajo ni teo kan peki furu kidong meki wai ken ket ko lutino tie Gloria gamo kit ma en neno kere kadong in gwa konyo la mara ka en gwa iner ma migi in nano chare wachi jemi egonomir lok egonomir ki interpreting meaning weko beta nyupodano pian gine ene cha ken weko gwa cho ke mona bene beru cha pian no dongi wa gine mere latiano tie mabe ka ker we ne dong ineno miele dong pian no wa wu gine mamega aya bene lok te kan pe cha ken weko nyupodano bene ini nen char wa mi ki char lok in ning wa no ka che nen gwa ko nyo la da do cher ko bo ti bo la cho mu kene do wa war be ti kendano dan be pu ta nyo pe kindok me tu mano ko pa te ta kini ne tu mer duata man lu ko lok me bur tu mu kene nyaay pe pe tu jo ne kemba syphilis ko en kono candida ganga ke tie mere en kono ge wan nyana la ware
Here, maka in pe gwake ka pe careful. Each out can a family. Ma en ko candida gi ko sifiki en timu kene ber ma ko kan dakta ti ke mo ga kan no gwakram ti timu kene ber chero chi balo wa kien men yore ma migi ma inno ko ni gwakai ke gam ki chero kien la ti na dong de bel kat no ka wa ya gwakko ni ber ki wa ki kero we ne chalo wa poya la kirman ke yo enoni tamani tomero uye akakuwa ni kede itwal ikom gi mom put para mo mi ngeche matut karok mana waje ini kani an mo gwa konyo wakelo dakta ka ini chi en bi gonyo je mu kene matut maluka en kilok en ma tiga like now the Oliver inero mami itang warama approaching lok ini da bon donyi je mu mano kele cha yupo ni ikero en gene le kirman the microphone le kirman where Hello? William. It's okay. You my bed. Ada dua nanti winyo wacha. look okay Hello? look petit winya mabe Hello? yes me ram me one man no me work no olo winya kirma La nene pora bi kai koma kekera. La pora tieni. Tiok mahari. Ma wa pe wa tie kara chelo okidi. Pange ukiri ti la kiri. Ana ti kaya gwa hayo mabe. So, how comes ni irama bolo wa da ni ya dal abil mo ba? Abil liba kagwe ni ya bille. Ni ang chet abunga. Bo Mr. Lubira. Konen kong ngo. Ako shit ko i-test. Ikin weni ya doktor. Kenen kong ginatie. Karo karma cake. Nyoko po karma cake. A doctor penyu mabe is fine. But no, you shouldn't go back. Dok chien ki ngei kelo nga. Kelo peha. Yin yang it bilo and whereby you failed yourself. You failing. Now I'm with another person. Again, you need to test. Man pedbiano. Hey, doc chen no doc piri ke keni. And whereby ibi no peha kikuno. And whereby baby thing. The end of kekere bi yeri de when in new me. Testing we the year. Because they have that tendency. Ni hey. A people we, I know we God. This is so. Kira tamwa kira mo kere. Kani ya la choda hodu ni ya ha. Met war wate doctor. Kopang no. Before action. Zo lutino tie. Kinu nyoko foot pay no dak la cho kene. Yeah. Doctor ni idakita rupi me wuna riu. 3 times. And then we go back to him. Pierre Techno mere ka kinuro koke pekar mo malalach o cher kora remungu peda ke dong bien mero chido chak po na medo chamata kama enoni ingo
gin ma nieno mo la cho mo no go poke gini dako ni poke me le wich mada dako no tiga miro ni la cho ni o nyel wi wi giti cheni yo chi nyeri no degi nyeri no luoro para chi dong ne chalo pitian madong dako no ne chalo I think ken gi ken ko ber ka no pe ko maduong to twan maluk to twale kilo ka em ko candida janga ngangi ko STI mo go mer mano ciao kene beno be peno nir mela cho no quale eto kama gem giti yeni uno kit leone be peti maber twan ci kirka bede eni mer no ngwa wabi nyamone maduong ini amara chien but joni gin enoni was the main reason me poke pa la chon eni gidaon piene la chon kwero luor para kwer cher kango ka nyelui em giti pa megani ci nier modon nerong manyeru lo cher ana kwa anta woro cher ida da mo be mera keta ti kere pe ini ko enen ci ada ger bena o kor nena da em da mo do madi bena cher ci be pe ne chal ben kirka no be tie ero pedo no o irom keta en meta keta chamona wa ne chal ta ko go nyo be nyanya ta mi ta twin enong dugu bot da ho ne don wachi jemi tie mu che ma be ko ma yang e ber ka wa ni ko me ka piem chu mi ko ma che ne jana ana tiga yela tien to twal chi jemi no ke wa ja er no nyera et ka wa nye to twal chi ko ba lo show ye ne ka mer ki chet ki rat ya kakenyo dong da ne bero no tiga no kwa ma tek kama NTN bero no mir ne no tiene da e bona cho si en mir tuide bero ka wote ni mir en de cherbe no proof ja si dong gino teme dong bo ne amala chen ero gere kenguda enani piano no en gwa nyo pro di gwa nyo bero tutwale nyeri no o wajo kom gen ma no ne chal dane mero winye ke kom chido choro chiardo no do boy do you know ko wi jami le merata ya chi o chi dardo chiar prove chi en fu gen no tega wa no chao keni e politin gen go chiaro chi fu gen gutier mere ma megio ento wan kaka eni watiga nene ni oluto mero gwake wono mero gwake ko eni pier tek ya pier tek adada aneno dano bere tiga lok kaka eni mano mire pe tino mir to wek ngaro mo ken namo chim me gwa fut peti ngaro mo ken mo go chim wati ki namba man me gwa screen ke ma ini rom tik chawa ini me kwanyo tami kero kamaleng wek no wo winyo irom go direct call irom go nyo ki WhatsApp nyo irom ki imo chi won jo ma go nyo ti go ne WhatsApp ti tolo won jo ma go ti go ne imo wen ti tolo oneno Edward Ochaya ti go ne hey thank you for everything let's teach our people and to respect themselves. Kiyo Michel kaka ini bena watika neno en Edward Uchaya actually tika waini. By the way, I am coming from yeah, from London before matwa dano makuno matek to yes. All right. Ka ini ni watiki Richard Okelo tika waini lok me bill dong pe konya ya lutua dong pe konya ya lutua
nyai bal ano ke ye before my tech. Yeah, abili ede eh pange gerer. Okay. Der gino mi atika ano ki kerde la kero ke yo tek. Lena bili yo kacha jamani ana kudu poke la kom eh nyeri na pu nyeri wi jam mo ma mer ne ti ci chodo tier ti nyeri yo nyeri chen ti do wa yembe bi de ne jewi yo ti suara ci ne tel go da ke ya bil ci go rara e mi ken gi do da la ci mo ke ni yeah anyway wo po el won muti kenyo call line no me ko futti tuolo pien ikira ka da ke amo ma na ke ken one of the ke ka in ci waron ko ni kati nen gwak ini chero kitami moda ma pe wajo sikone da ka chao da chao til dan mo mo no i community ka cha wini ni nen we cha me ka cha ne ana mira a mala waj kama ci dong pa waj mo no kirlo mer ma dong ne ga bi ma dong nyebe kere so cho mano la kore lo ke ana na mira a waj kama ti pede be dar ma kama ne gwa ko nyo tami mo tie be we kella ti kama le wan wati ga kur in pida ke kama no ke ken no wa a bi ga kan tiane ti mu ken ma be no ke wa tie ti dong be na dire ni fu wi no ni no ti ni no ma kwan mano gwa jo mano gi chero al kwan be no gi tie ci en ka kenya o mer wati e ma tek kit manong kol mo food perani an meti adak bot panelist achil magiti i line ka kan wata ja boti makija yun kinu mo mara sio mi duana ne sila firma ne won matin ji ne kita buar kere ka kan no be ni tin ko ka ti yes ye we don a chap yung but um, mara ya kai watch lo mo megi na gitu lo ngo ma indi ji ya ku bi in yon ma pia te lo en da lo ke ma wan cha ho me ki la cho gi da ho ma we ko yo pe de ya ka pe wa nywa ho ba normal ni na lo ngo ma indi ti kere ma we ko lo to la kori lo mugo ma do mi single mothers en ko na ne gi waje gloria waje single mothers do nya ma do very weda pick community mo your race and kero gi wine africans americans guahanyo asians and in single mothers do very weda game na pick type yo mo kero ni kubi buong ma en kema chi waje nyana le wara ci America bien bori boss lady werte konywa kilo itam ni warong tu mun ya no we kong dong la korenya pa single mother ki kondo ubi ko yeah To reduce the problem of being a single mother, you're not woni ne petin man no wala re doni to petika winyima lo kemano ni irwa ma mieta ni ba early marriage. Early marriage udah hogin up.
Lutino nyere kare ni kere game in that you know you're down. You Latin got no boyfriend in an early age. No, that is the percussion age. So, at this time, rap, who are that? Yeah. See, okay, I'm going to look like it's in si mukena weni yeah can most feel challenge open your eyes ay ngeni yala tin kere kari kita pari dokter awas ka kirari no down ko ikulu kene ka you neni mat mo ai mo kani mo ki wala wai mat ni kiri ko dong lope tiel tirwenyo mapete winyo maber twal mi wajo ni atam ni down bena timu kena magu piku olo lo ma in i wajo ni ma en amira ko twal yen ma kwanyo keyboard Oliver mo gwakonyo in pe winyo ko wako kenyo ena o wajo ni kubili enyi lo me alimari kita dog tek tukwal dong bene pero mo kere ma tie erni rep tie ka tie me ke ma raje de da now kawat kero ka char ana tama char ana di ben tamir ngar mo jaji nan ti lo al marriage eni wana nyoy no wono nyoy mu tu wa ke yo kwon ti ga ram lo tieno utiga lo ko le tieno utiga niang lo mogole en ni gemano le tiano amigo tiga wato ye ipenyo gi lo ko ke di mo ene de la pe mano pia mo mi ni ta ko ni ya ti dong lo me rep uno la tiano ro ke ni you know no wa la tiano ro ke ni man ko be ro ti ta ko yen kai nen le bong ma in ko ni wi lo ki nya ri be na be mo go en no ya la wan ni an be ya mo ke lo cho of course ko ma te ni kai ni ko bo ma ti dise kol kar kon be wa lo ki la tien na cho nyo la tien wo bi mo ma we kon a bin bori you know me cha ho you know rare in very not a york yen no nan ko mo me chen you're from a very organized family probably now so watiki kola chen line mano ameti ana kel ano life kuno ameti a jol yen kola kini ana matini tini neng itu go chin ti kwe kidong ni Nya proskovia ate go chem ke peche. kwa matia tama mege kini ana matini tini pa je continue ni ma chen Peche ti mabe. Kono moto kono. what was your from bedo yo ti merga ana mo merga ti an what the ben ana mo ni mana Hmm. Okay. Alego no chango. Hmm. Okay.
So maybe briefly, I've just called. Kind of could share with me what is on the table because I wasn't so much aware. If enemy one can what you can now no no mummy or cham can cuddle a piano in the eye guard in piano or Mm, cham can know walk and the children but walk on the two and Erno in the home of any no no la cho mi in walk and the piano bear wala bo kira ayela mo ke sibena wala dem bon ene uruno watika neno kibia no ma konga ram dia ko lo kisingo male tinia mm, okay. madam rawda wala community Mm, the other topic Manchi we mentioned, I think the people who chose particularly that topic also they thought it wise. But according to me, of course, with the single motherhood, it's something that it's common. I've also noticed, but to some extent, and only all these are coming up because parents have become reluctant in taking up their roles as parents. The level of parenting has greatly reduced. So manyure matalo nyoro, we shouldn't take much of our work as important and we neglect the children. So we need to also have, beside the work we have, or businesses or office work, we need to have time for our children. We need to guide them. We need to always, when you come back home, you probe the children. How have they been? But you find in most cases, mothers and the fathers, they have left the children in the hands of the maids. So they are the ones now taking all the responsibilities. So in this case, children, of course, when they grow up, they don't come up uprightly. They have missed or they have lacked some guidance. So these children, they grow up. In any case, even some now elope or some get pregnant at teenage. So what do you expect of this young mother who is still very young, who still also is a child mother? Yeah, they missed a lot when they were growing up. They don't know to tolerate each other. So everything in their marriage is just, let me say, it's like a childish decision that they took. So when they get together, they find that in real marriage or in love, there are particularly certain issues that needs to be ironed out. You need to be tolerant to your partner. There are certain things that you need to work together. So all these starts from the grooming, In any case, if they lack that, definitely. Remember, these two couples, sometimes both are maybe even their children could be that below 18 years. Or even if in any case they're above that age, but still the other may not tolerate one, each other's ego or each other's flaws. You get? Yeah. So in any case now that brings in divorce. It brings in separation. And of course the girl, when they separate, she has to go back to the father's house. Yeah. So in conclusion, I'm seeing really that gap is so much in parenting. Otherwise, thank you. I beg to submit. Mm, you made a very great contribution towards the show and we really appreciate thank you. we love It's my pleasure. Oh, fire, babe. Okay. so nen wa ki bu pin ma papa ka wo wi lo pa la ni wa e put bo be ki no no ana ti ga wa ni and ma no la ti ni ki ma oni no you were rope ni now the thing is when this is a question we need to answer by ourselves better not more you being a chill for in Malay madam in a well
tiene mi di lo tipo ne kamanda sao che ne ka che ni ma be pero ni en mi be ina ye ngo ina ye pe ber ka kwa la tiene mi bi ina ye pe wa la tiene mi bi be ka no pon ma ka ka sì pero ni ti ka time marach kwal en ki dong lok boss le mo wa ti tiano ma ti tiano bi ti ka chiaro ka ge cha man le ba chuli ko wa ti pur le tiano ma ti tiano bi ti ka chiaro ki ge chan tu twal ma ti ka chiaro gan gi chan ma no kar bi ti chiaro no be ti bi beru lo tiano ki dong ka gem mo kan ma piki ki lok pa it mo go chin ku beru ni inono la tini ini ti la tien parve la tien la tinya la tien parve la tien yo en belo tien la tien mo bitime I gene ati ko la chel ko la chel bena ti line ka enini ma en kwa bena billo ko kerwati ti amira julio kono apenyi ni tien mo ngi tini no kwa kidi che luku kama dong ini ti Ana tiyo maber makong'o diere ma tiyo marach twal pe. Iyo. Buoni dong per le dak ngar mo mi dak ko chak bi ka nga ma tiga go chini. Abiro kon biro do. Aneno en ti Kenya. No, po chicken bottom. Yeah. No, una mero mere me de tere pian dong. Weda no chao me donyo dong. Studio borotien, but amane ka pian me pian. Yeah, topic Matiano Carne, la dia de ben, chima bere to. Polkare, cho magedek gualo tiano ma megio biano kerge chingene. Cho ene, to ale around wache cho alung ningo, and ti ken jone ena. Pian yada la cho menade gualo la tien mo que can. Kerwa mege ke come ka nyalo bene koni gwago maber pe pian keneno ma lutini ma ko bete chung e kom dano ma tie ko dano ko bere juma di chung kom woki gi mege come na petwa pol in the way no tian ma ge pier go don ki kan kenyo e pier ge go don idikal chalo ke go don chalo na inone again after a chung ko bere ga mo kana ma bejo ma kenan no udano tamo mabeno che guap lo tiano wen marron marron daro biano che tiene chi che ro biano che lo tina ngwana di ma ine yir daro ne de cha don wen ya tien kon me po kiena don pere la tiene en ka don di ma ja badal la tiene ka don yin kan be don no do yu pian ko be cha lu yin do we go be na che a me re ka tere kwa go kwa me piero che ma be go kwa no ma be lo tiene ene che don gungere in pe le ko paro me ki pe ko be buaro in kono in me chuni kom gini man remo ni a ene ni mo bero war mo gene ma ti wa ana tieni ene wen ti wi dano me ngeo ene but mage luoni in tie won we gi dano ni well ngano wa kere me, you can be a father, but some people can be fathers, but they cannot be dads. You know, you can, to be a dad, you just need to take care of Latin moga can my name here in your care. Very poor again. Pian yo can see moga nyal ga can pay no kabutiano make be tie cool. Pian go bolo ku yo bol chal tong taki. Ci don ka don gen ka don nige kwero mwen kireni no lutien ke choko bot dai bot na ni lutien ke choko lutien bot dai kucha lutien take a missing out ga mo kana kay in da la cho magen cho gam gi wen gwok gi pet ki mabe bene tam kon ngo pen tam mo kana juma kwero tien pa mo pa cho mo kana ma bien ke reni
no gen ke kan ke bane no tuar wi gi bane kan ka nya kon pelo pa ka cha kwa dan lutino again wale kon wan kana yele kan but my point darne cho matu wa ku cha ka de mero maro mane matigel tien ba met dongo wang ya but the team around money ma ta wi kon ge kera pet ge go bur di deru la tena ne ana jo ana nda mera ajwar ko kon ka ya ge yeah Joanna mera ajwar yeah so anyway kan no gen no te ge tung pa de twa ko ya ko ti ku ya muru ko be ko ma dig dig wa no gen yu wi but neno so anyway depend un neno lo me gena te kenyo ala mara po chicken ke abir pe ber bia mera neno so en ma mega ya ta una bien amot dan we no legi no we bene eh eh neno eh Jimmy Carter kono ene ma one of our panelists ma chingi very kai kidong bene man CEO taro ko mano yo ko taro men ana ti ben nera la no pila ma ko mo me te paro kidong man ene kit malo dir ke chingwa mene ni wa ka wa kidong te pa me ko wa ko je mo ma bejo ma tie te pa me ko picha ko per ka wa je mo ke na madam pe me wa ni je pe die ta te pa ka uno ne program no me ka museo ma je ka ma karcha ka in nyalo gore nyalo na ja ede ko ñu ko lu ñu ñu daano ak ber ka tuko ki no te ja mo ni ki okay no do mo ni donc tuko ke nan man bene raro ma don ki wayne no o karmo no ja nya lo ko ko do yen mon ke na do bi ko ko ki le yin ni bi rara de yin ni ko be nyang ko aya chom ken me ma ne no ti mo ka mo ma no ti ka ne no te ma no wa ko nyo ki wang yo ba de no no ki ni so angene mere te par waro mo gwa ne ero tu ke ben to ya ya to di chara per nya ke do ku mo je mo ni very fresh ya yeah yeah pode kan ga mete claro ebet anati kan ja chel ma mo chung lo mete claro mer chung ati ah por ga ino ga lo ga kwa wera por kare o kama lo o ye ku ye pe o nyo ga o ron wen no rube ga mo kena eh geno ga ya cha ke to ka jar ki golo terbe no te gwa ko lo ke tu ko no gan na ko no te mo nga gene cha mo kena but one dong ga ka dong bene I winyo nga gene wa ga wan mo kena go winyo man wa an no ga gar ngara grupe an mo ne al im dan ko well, ga mete kwar ya da ka chalo ene pe ramo time kare. In ma mani ini bini guru jogana ene pe gen ma pa biye ene pe bilare. So and love to Kenya. So anyway, yeah, Pwajikan that did the band Pwajikan. Yeah, yeah, I bet. One made a program. I think when you more again, but yes omera jimi obi logo ma bu koma kabe maramo ko hanyo tie la kanem ko okay tie je mu kene ma kar mu karani amir ko wa nyam den pa cha mo lo ko tie na ne ko ti ko ne ko te wa de kan no la tie
ma nyahole ene ni chuare bene bila tien wane am gine no tume wa kaber mugo mugo ta en ile wa chalo wan na kodi ya no wa kini documenta wan eno ni around the ni inone no la tien mugo me mwa para rio ya kila tien me mwa para bi mo gine no tume para la ye ma ka te now ene dong doc ere lokana nen boss lady watching chica tiene marat igual dong ini tidak tiene mata ini mo ini kena sia yang karena kam uno chiema lok ma child mother uno tipo luar ama tit na pelar ma uno dong dai de ere de chauti yang mana itu numero bu chiapti kader ben child mother tiene no tie program no tie ma konyo child mother chứ đồng yên bên cha đó đại kinh nghiệm thì như thế nó về là phát triển nó thì tiền nó còn quá là tiền thì cái quá là này thì là một cái món cái miếng nó chỉ là một con miếng người một cái tiền thì cái tiền mà chứ anh bên là bên Lego tool bên Lego workshop project này cái bên cho project mà mình cũng chơi với ở lúc kia nó vô mà em cái tiền này lên mua cái của cái tiền phát triển chupa tiene que no igual pero después que tiene que no tiene en tiene un mano donde dice que más que vi que la tampa y cada uno puede decir no manda donc wa neno en la ko lo ki ne ino sabe que botti ma wa que ni no chini bima yo wali ni mer ine kwa lo tieno wen ka ine kwa lo tieno wen ti cha mu kene no ka dong de da we no bini ni tiene no verdad okay verdad pero bien mano ino i tira kwa dan ke ni wen ya bene ti pero kwa ya no bene down chi omiyo ka wan waloko no be wane jem hironi ane al para tien mo be tiema ka tien kare ubiramo madong ko muone gi ko ubiro no kwana maber chi otiero dong chi waje ku wone miyo jane rom bede mer in wara biological father ento an actually in gwa ma be ma don put babana an ab mete ger ki war in kel dan mo mala be to be gwa mi ko bor ero ni don babana piene no la tien ya hole ena ni gwa ma be twali now ci cha mo ken ka in gwa be na mo ma be di war in na ci ila in bena neno wa ci ki ariet asian ma en ki ko marai ki gwa ben mo no ma en petia wini na be kwa ka wini na nena wati ni wale bu won kiera ya ana mo chao si ana meta jon yen angeni mer kar tie la mera si kainen no ni tika boy in tuan te bi ka la tuan apoy Bayana afoyo Nalmati studio way afoyo luwini wamachali wa anbati kingi yes kuma gere peti mabe kia ben patemu following manok nori loki enini agamu kuman ento loki ni lok maliet tinenewe pien dano ka donki nywalo ti gang ma che lutino pe choyo waraga bod la nyoro moke ken ni okel gilobo don ka lutino pe choyo waraga ache poke mo nyor winye mo beru pe ken lu nyoro muke lutin dong ni lutino enu ni gibi nyo kibi riemo gi woko mama gibi bi chero ke gi tugpa mil dako gi kikenyo la megu enu ni no fudogo buno kare mi no la cho muke ne telo keni la cho enu bubino kameto la megu enu ni mero la megu di wakil ne weng yen
watine alutien magu po di street me gulu kona rua ko kwene ni kai wai chak following lo parutien egini mot mo ribino ni mama na kamu po chere ye chani kimir mama wa ke kenen to wan pe kimiro wa tinene we so let mano aki gang man ikubini kumlutien enu ni let enu ni forcing lutien enu ni micher igai gichoro nyo micher kanyiu la cho enu ye nga chono itien lo kachini nyago mo nyago lati nyago ma di tiri enu ni po buno kero minung gimo mani machama boma ruga ku sanitary pads gi so nyago ni do buno ni the solution is just one ni umira eni tiere tinung la cho we eni ti beri gange makungo dokti tiere pero because birini eruni po tiere ni kumir ki kumu tiere pero pera yemu chor latin enoni itine anewe aya migudi chani beni ganga kacha no duaro voyo petwero loko mo ken defending lutine itine anewe then enoni the same gang enoni lutine enoni kibinywaro gi lutine nier eni kibicha vuruke gi choro last week case mo time Kampala Kenyu dagon chuar bin bore gunyome chuaro bin kilutin we chuaro tinyo to dagon lobo mawa I Canada ento to come back latina chelti mo para deri latina chelti mo para biro umin la cho vukilutina nyira ni wen vukitu nyim kitu dudge wen let me say ni the anus and the vagina jim wen everything was not okay itine anyway so let me go no kok ma ko la chone ni ko watini you're doing all this because the people tiro ni yes ko ngo mai bitimi ie man kesanity police so tell lo petieni lutino eno ni mier wanene wa marogi dog lutino eno ni anyim gi bene tiro maruga ki lutino mone ni pieni ne by so doing bad things ikum lutino eno ni because ina yema penywaro gi you closing doors me mech mabejo mo mi no ruba mi ko palutini tika closing but ne tike locate kom ikum lutino mamegi then Mario one mon bene madon kache wanero ni anywalo kumbe chana ria de umira kanena di chunya ajulu tien e manu foot piada katier kango kacho kam kene because kawa waji ni meoni wa wek lutien wow wachia toka cho kam kene lutien e ni gubu don ki kwi madir dai ko me guwa ni mama wa maro la cho uloyo wan umi wadeno chan ikini wing they will keep quiet but time will come malutien they will not keep quiet anymore gubu logo piti logo don't good do they want you to know the pain they're going through. Bena rumea mego chini lutino anyira kia wumati nen ki dugulu kuni. Mukene kai wachini pengi where you live and cry. Endo enu ni weng atuki pa chiaro pa wan lu yodo. Aduki pa chiaro pa chuario enini. Iti nene we. La mera mo beru wachini is hali stage mi chiaro kanywan. Na ko kar ma chon dano chiel ki mwaka para de kar ma chon chan kai weni pe kadi ki pen kong this okalo mach Richard ma yini beru kere cha wengi bare no ni no gai wen gai no chung matek ki guri matek pieni no tim char pe ki ye dok na ga yang ke ken nya pa ngari ma unwal be ki wa yang la tien eni pe on tu tien eni no tien gang kan lu tien lim gang kan ki gwoko gi ma be adada ka dire ma ki nyom gi mi bere pion eni pa joni eroni endo man ko mi ti cha ni we mon ma yes nerwe ento benar we ka wochi gina dong ti kelo min kumbiri cha dong ti madir dan ko dong gulo kit ni ko vur e dong met dong lo bo ko ti an yami I don't know ene ni ramati on ten ka ti on wal chu jok lu ti na ngoyan jok ko we jok lu ti en ni ubu cher ke ka munyo ko mu ben ka no ni rajo no do furu ni lu ti en mu kene gimala me genti ka yene ti ka yene ni idi woni gen ge vot gene ko ro jok bari tuer kanyo chunyi ni ke raising lu ti en pien jok ko buriyo ya u jok u ber me ti kenyu iti nene we but ke tam ko pe lu ti en mo ni ma yiti ka gerang ma in pe ti ka mi ed gi chawani pien in go mighty friendly kiru tieni kiru vuru kech benad waka wachi wachi ni single parent kuni meon pe ginyo fo wa wachi single parents ginyo fo madong pe tam
Pien ni kamigo mati single machare chup nyuti mawar ne mo ken bu making sure ni ibiru so close kilu tiene boner ni la rem la tina ene ni anga la tina machere gangkwani chero ui gangkwan now bu kerlu tiene pin bu chakwa chwe nengwe an yati migu an yati wogu amiti ni bit kuman we pole wia anyway, it's all about giving a child a basic need kila latino miro ugwoke kere te wajo kila tini at this tender age of yours pe met la cho mo ke Latin English will understand but kache one lu nyuru ni wajo ni waket picheno bed wiati wapet mene gu cham gu yeng but the basic need cham mo ne mo mi odoi ko gi gu nge kita dano do kere value pa komdano eni puwa kere ko palutino then we are still doing nothing iti nenewe e uni romano ilua obo ita vun ti mo idaba iti nenewe nufu pe ti mugino yan nenewe that's why nero pien wa kombe chawa ni mukende don't count what comes out of their mouth gi waju lo hata let mo por gi waju kamoke ken pien ni guidance peke lutir me giti do me dong le lady and after all babana bebe pa ngi wa wora kamati after all mama be no we wa wan lutin street gulu balwa amer wote ni loke gulu balwa ni onne lutin al gube madunga de dama by the time they realized me doctor ni chargi they were all dying of HIV and AIDS it in anyway manutini dunyoro it's not about vuru, but ngomo bukar out of vuru. It is the biggest responsibility. It in anyway. Vuru, it's just enjoyment for 5 minutes. That is done. But ngomo ni enmo bukar out of because when a man gives a woman a sperm, a woman will not give a sperm back to the wife, to the husband. A woman will give a child. And when that child come out, it is the combination of a man's sperm and a woman's whatever they call it is to make this child to come up. It means that we need to join hands together to make we have better children. Because what are we raising? Let us go back to the basic. Brownie, in no food pay thing which are Kenya Pangare. Miragini, any consequences of Berungo. Now, what are we raising? After in Latino Bukati, what are we raising? Are we raising sons? Are we raising children without parents? Am I going to be a runaway daddy? Because runaway daddies are very many. I'm being honest. And single fathers, magiti benegiti kunu. Mabere, you find they're very responsible parents. Mature manumongo awe. But it's not. It's not all about vuru. Vuru, it's just something that you can even do without. But routine muatika kelugi after vuru enoni. Are we really saying it? Because that is our image. That is us. Bakaki nogi the street where you don't need to explain it in Latino kelu. Kelu exactly. You understand? So umiarwacha yet palutino enoni komuko wiati. Then wamagi waket lutino ping wafungi because lutino ini it give you lock. It give you lock but one nyori wabo ki lutino. Kamare mo wati ni lock goba eno cho ping ke wati bo ki lutino. Wangol tol money me boni warwak lutino wadu choket gi. How much time do you spend with your children? Na anen furiberu ka loko dress code. Dress code Latin ake otino rokenini. Leba ngo ma Latin logo. In majali wa imanyuru reacting towards slave earning. You understand? So this is just a very huge topic, very huge man. We cannot even talk about it. Single mother, the person, maybe single mother. Yeah. Not at all. Actually, I was just going to look. So when it's there now, but you know what two mothers. No, nothing more. You know, I will apply to figure in my bed. And the word of the now, who and I'm going to
No, ing'eyo vo mai dinge o kati dinge in baby neno no tantin someone oneno ka waju iri pien lok matime ot padana rio we o mi o wai ket no dong look at it pien la neno chamano in puri chuno iwaju ni I will love you forever. Death will part us. It anyway. Kake waini kumberi chawani kipini pi ngo lok ma ini lok edugi ni kumberi chani it is no more. Manyuti ni la chuo benetika me a half of 50 of the problem. Ipien ka weka wachu inero nerba when you provide peace for a woman, she will also give you peace. Hmm? When you provide doubt, en beno bo mini en doubt enuni. So manyuti ni ngoma ini miyo kidako en ngoma en do biduoke. Kaka ni kelu mira nyua en beno bo mina nyua. Your problem givers en beno bo mini problem. Itine anyway. So manyuti ni juario en ngu ngara chelo weko kwe lore wila wore ni ana be into dako na ira kai balu yoni abalu we can still fix it. It is anyway. Ena will be eno may when the single mothers go doing because of single mothers go get on. Gina ye don't get one lu jenye moma no te jeba geno to joke with ero kagiti word the guru the way. Get the gulu way on any gina ye don't get it. Ero no ke jeba ni wa gimo ke ken pay wa nyiga chen. But ni en ki be ni iti drugging a nyira kilgi kume weke no haldo ke e weke they become single mothers. Omajuto mier kong bene ki dealing ki gin kong buko wiati because out of them what they give us it's what we produce for them that comes a child. Get it? We don't give back what they've given us the way it is. It is anyway. Manuto gini yes, manyutni ka debate ni mana tiyan buberu tie wacho irni sort yourself first. Charity in your ding corner ke penyo keni this woman count ni anatere kuma all this would not happen. It in anyway. So sometimes even a wani ke bi tuma I work no tiyan no good do chingugigi. En do ke ne ani wani ka wa work no tiyan no do chingugigi no tiyan be budeno chan. It in anyway. You know anyway ha choka chet kebgi. That's why neno mega nyira kubedi gi dero chan mape nen mega nyiro perro tiana nyira gi dok mega nyira ti perro tiana pacho kuncho en giti matim giti o makwo so mego bufunyu panya dok bufunyu la kware iti nene we banyut pero e uni weng one jo ario na yiwa miyo manyut ni to make all these things so to be that we need to begin sensitizing a nyira ni yapo jibi nyolonyo chika donko bit pere chuwal matitiri ma ite chani kong dong wakeri eko fulo kong dong pe mi pien kai miyo adukine bobe lutino ka dong lutino o luti na aya be eno David dugu raj ma dong pe tam pien a wubi ni eno yo kelo pe eno we kumi iti nene we so venera yo um chama ni chama Now, and for Obama to go there. Carolina Tim I have seen a few programs from Kenya where women had children from previous relationships, fell in love with a man, their daughters reported these men to their mothers trying to live with them. Trouble, to give them
So manyor jini anything. Yeah, car is yeah. Don't like car in the but their mothers didn't believe them or learn their daughters to find what is the family think what do the family think is wrong with women who died to live or children? Lord, the same mama in because the damage not of God. And then when I'm talking to the master of yeah, Mr. Bear, I am 22 years old. I'm in Kenya, and I want to see I want to clarify about so okay, of course, my step. Now, kati doro bakere Gloria, kati doro kere mo dibena mkutano kwa mano pegi yo lo mano ki wa ni ko ko Duane pete ka winye. Pete ka winye. Duane pete duane pete ka winye. But I think Guana could have been Duana nekala tiga winye kapada kimo timbe ka gwanyo Duana petiga winye ni agi ka kenyo ko kape sino chamu kene peho tua na Gloria so na tiga waini amieta amete ki poyo Pedro SK ki speaker na mega speaker and poyo ya kumera whether me ki every check 1 2 check 1 2 check 1 2 microphone matiga kan angeni dong pekon biberi ruam kitmano mana nero berka unyekere au tema kija my volume nero Carlin tiga wajini your volume is very low so Gloria angeni kubiri dong no ini tiga winyo an mano la pen matie timbe dong ikonyo wakere wek no wa gamu bedong no moro ke dan piano tiga ayage kan gila peny pa Carolina timi tiga wachini ngo marach ki
mon mano cha ken pe giye lok mano lutino gitiga wai ni cho tiga te chok gitiga temo buruket gini cha ken dak get dok dak ka chao dele community kidong da community Beru dua ana foi matek madam kalin me penyu la ki peny ini an kitung bot an kita anen kere la meguli eone ni kane moni kum lep ki kumene ni na lo woni checha pien eno tiu ma kin en gin ni ke la cho pia da o tek mo lo da o war ne wate pien in da o po miro da I win chuari nyudari ma chuari ni loyo lok ma aki dog la tien ko waj lok moni luong atin eone ni peny dari nuo penyo penye gine otime kwene kar matime nungat eone no ti kwene kanu ngama iken pere latini nyu chao kene nyu kivuro kere peke wachi chuari nyu latin no waj ira lok makiti pebe dai wi latin ting latin ite or yat chiere chingi latin wek kite latin kichipim kinong ni uburu ki latin eone ni spam ti udonye kum latin eone ni katie chiere chi dot bor luloch wek luloch udonye ye kai wach ki jo maga wek jo mukene ni ludom mukene magang keno betie ye an kitung bor an no charwe la mego ngoma otimo po beru kino mama be me otimo tim me charo pol pakaro wan mege wa ka dok nyuwa ma tek ko twan wango ni kong lo ten wa pien chao kene bi kelo pero pien ini kero ma para cho lutini eni do ine an chalo chi guok ma kaen medo mu ri yen bin wa ye lok ma da ho ge kum la ten lutin mu kenu da ho duo do bedong I da ho tingwe chi kum la tini kairi no gino mo kenu ti la ten mi ro wo chi ngoma ti la ten da ho luo pien ini nyuro ki la ten at the first place ni kairi no be latin which lock money pay winyu be pero winyu ne instead me bear attention winyu ngoma latin tika wachi equate ear iberu gay engi na weko pol pakaro teno wati katangata wo pewa miyo chawa me beru kilo teno wa pewa miyo irwa kilo teno wa so loka cher wako kunu mege moti wun kilo teno anyira muti wu kilo tena wobe wek lutin wu belu rem kedu bondage money ni bemego kila ten wek beto la rem yen ka yini drawing latin ni chokiri latin po bukani wakilok moge ken karigin moge ken po bu mo in eto der inyuro yini gay komaten ipo latin lo da language dok pedi binyang wo kwe ka di wila ten tiye kainu giumo kema tika tim marai kum la ten eone ni pebi niya daga eonu tim maraj tim mach madlik bene nena po tim mabe yin pe wek ma kat mai kin in ki latin ni kidong aneno la peny moni ngamo temo penyo la penye tung kamoni kenyo the first peny moni kape wiya buchar buchi wira ni mon mukene tie magi kano lutino pegi wajo ki choggi aluoni chiaro ding wich mon ma pegi mar lutino pingo latini ma iri nywala ikano ikano kila cho pingo chitira mai kala cho eono biro vuru kila tini eone ni yini bi wana mola cho eono utimo raki gene kon non kube chama wek
ka blaming cho wada ko ngun mon yini chao ka introducing latini ni chao nyu latini ni enubero last born na pitien lo ngo pingo e karo latini wek latino bed the first priority kuni inerwe me that proud of being a motherhood ti jokine ti wa ku yeti ka koko nwal eto pegi nena mabe gid lego diwo di chinki diwo ay ruba mi na kara chiel kiken pegi ti kanena ne eto yiru ba mi ni nwan furi dok pipi kano latino pe mi ti kingina mo latin en be latini na ka yini ti ka winyi kila cho mo wa ku tek la cho en biro cha ko chono nya en ni vuro kere chon en tiendo i wa na mo be la mi ro we don ti don ka weng ateme atingi en madit nya ting chama tini ibi en ibi mara cho en bitere buji balu ber panga balu ber ni won wa kunu ni loki kano lutino weho beri la chuo moni je chinyu chake no mirio ku miet ki kume ero yini chere chi balo ibi kano latinio itingi chero kacho diga mai kwe kara ti beriene jemne chero chi wuoto kilom latin mu do mero biombe bore ibi chako tiek neni ning bola cho eon la cho en ko no biro nyang in ka ti kilaten moni ke la gwenya di atko beri gang en yin mi bo bete chi chang la cho pe me la ten na pitien long pien yin pe beru open bola cho pe wa ira lo da pien ka yin wa lo da kore nyuwa eon pe beru ti kore nyuwa ni la cho buru ke la ten na pe beru ti so we ku kan no wono lutino we kan wono lutino wanenne mo wa mi fuñ mo ram ke lutino wa lutino wo da lu ku e kien pen pitien lo hango pien yini nywa le kar materi latin do down di to awowi ino do li ko da li ha do mo kan futi ba e to te awowi ke no ko lutino ma do tien ja romano ini ano latin do wacha iluo bedo mo wacha ne wakila cho mo no bio ka chuni ni pitien lo hango wacho kila choni ana nywa no fura tiri ati kilo tena rio nywa dek nyu wora dik ti ma pa ke wi pa enen wek la cho unen amir down nyu pa amere ne to pe ki kan la tini tim maraj tim me chol ping tim ma pe pore ma in la nywal me tim ko tim e oneni wo we ko tim ma ke oneni oberi ne la penyi e oneni ngomo no penyi la ke penyi e oneni ne anu wai mon magitim ko tim e oneni po beru pe tim mu pore mir ini wek la timni ubegin mo mapire tek ikuo pa yen ne pe kan la timni ne ana foi matek yo magiti ka winywa yo magu teru chawagi me nenwa me winyu lok man ana foi u matek wa ki jo magu goyo chin a foi tammu miyo tammu kate keru biru tammu mira dida tamme foi ana foi Afuoi be matek la mera. Oneno chale wachi kete wa noise tida hai i background pange ka gwa tiga winyu wo mo kuno piane biyung baraka ini ono dong ne chala wateng fixing mana jem ne mukene kirga bede microphone manong wakobe ye pero round beru equality gwa onyo marom kimati kwar ka ne bat mo ene dong jem mano wa fixing la jem ana meta po tutwal aneno bene dokin so umatiga wajeni wa po mi po mabe tutwal God bless you next time I am with you 100% for mate bi beru ke wa no watie next Sunday for karno watie wa beru tie I kardijo Sunday kidong chabiat bene bi chaka wi pepu will need dire ni no watigi program 1k muse uma kalmach mano wa bilo lo pa jemi mukene mete kwaro chi wan wa bi kar kiling chan kono ini bineno ngo ma wa bi lo ye kidong waneno bene po chicken kakany pole dong po chicken
Podonge cam. Lutua anapo utual ken manane waju botu wati bena en kipero ma omege wa makluonye ni James nyo uwe pinyin me siu kwa na chiar chirwenyo ti ke gumrach dong tie merani en kompe mano pa yo pian down ma wange muberu family friend for a very long time chi kainen ko na cherwenyo down ma futi mo hama megani no furu dong ki tit ma diet to twal maram be pe no kire ke nywal ken no pe tit ma tie be lutino ma tie mano eno nywal gini no mir ko no ju yo kama chi le to twani kubi eno kompe legor ba mete kikel tilme kabirma kuch Omede Bedong congratulating actually province ki teach matek magotimo gien mado yomo chunya lo ye kuno ene menene ni lange la province fans mamegi go go siar kachwa actually kien machen view ber katimene kuna peda mucho ko ne ge actually province ko go abe o jan la province en go tia kachwa actually province ne met makonye bepe met dak met machal ka ne go mer chu mer ko en kirla mer mo ne wache kiyo chuny modo ke kan ya chiu jane ana po ye wek dong wa ay wono ke kan para wa ni amala chen kuno awachi amaru tutwal wenendare kani ya ramo. Achole pikuste, merongena achole pikuste, achole pitemme, merongena achole pitemme, achole pikuste, merongena achole pikuste, achole pitemme, merongena achole pitemme. Sending love to my motherland, a beautiful place in Africa. They love like a family, but please don't step out until now. We are the elephants. Oh yes, I know we can. Karichora, Warateku, Koribadiji, Korwani, Dong Reteku, Karichora, Warateku, Koribadiji, Korwani.